ogu akugira ngo nawe yagureba umukasheshe ati nuko kumanyisa abaturage bakazayo bakagureba we nabagira nabi ko nabaye ndi mu rugo nagiye kubona mbone ishamba rirahiye ngerageza guterera abacamani LC1 kugira ngo batabare turatabara tugezeyo dusanga ryahiye turi n'abaturage n'abasirikare ishamba turarizimya ariko icabiteye twasanze ari umuntu udakengetse yari afite ibigato binini bigiye kuba nk'iby'abasirikare kandi aho twanageze twasanze yahataye n'injaga iryo shamba ndisangwa mu Gahinga National Park aherera Muhabura mu village ya Kabande muri Giteneri Parish ogu yagumza muyashobora ku habasa kuba hariho tweciro omuriro akugira ngo bashangayo enkeito hamwe na soksi ati nuko kwehanangiriza abaturage kurenga bacondoza ahari buri muntu wena okubari umusya umucyanga cyabo kubasaba nyabuna kugira ngo uraza arabona abantu badakengetse azatanga report buhoro buhoro ubuyobozi bukora umurimo wago rero murukumva ibiri kuba hirya no hino EDF muzi kweruse gutwika gasese nabandi baziramo gutya rero ndi gusaba abantu banywa injaga n'umuntu wamuzabona no gukoresha injaga wari we wese muzamenye ngo ntakiri umuntu yagiye mu gundi mwanya kandi natewe injaga hariho hose muze mumenyesha ubuyobozi buhoro buhoro kuko abakunze gutinya guhinga injaga bakunze gutinyisha abaturage ariko muze mubamenyesha buhoro buhoro abo bantu kugira ngo tubafate turangundure ikibi imbere yacu Albert Bizimana urishamani w'entebe ya katano awa district ya Kisoro yasima abaturage abo kugira umutuma gwihanga fumbira mwe bari munonga nabasima kuba mwatanga ubutasabwa ihamba ryiturira turetere njura ubutasabwa ihamba ryiturime bikoko biraturetera kasete ubutasabwa ihamba twenyumuriza mutwe na mbweno akatari kitwakaho konka bafumbira tukabegesa bamanya conservation bamanya kibura kwiha mu mahamba gabo bayirukire haza bakwatanisa n'aba uwa bakwatanisa na UPDF kandi sime munonga mahega yagenda nabo umuriro baguraza so baguraza konko wabikozire tukumanya yaburire bo abataka abayereberaho nagabo barebera kutangara baje ngutuba kumanya aho umuriro gurijere. We are all confused about the person who might have brought that fire, because also sources that are showing the people who reached there first, they found a hole which they found there. It was where fire was. So fire spread due to the fact that it is in a dry season where the whole forest is dry. So the whole forest being dry, fire spread faster. Gashakwa Adonia Tire Sky TV Agenshong.